Nekako mi je posebno drago i veoma smo ponosni na to da kada se pomene emisija za Beograd, prva asocijacija jeste kultura. O kulturi pričamo danas na samom početku emisije za Beograd. Vi ste već čuli koja je moja gošća i imali ste prilike i da je vidite na koji sekund. U pitanju je Ivona Jeftić, gradski sekretar za kulturu. Dobar dan i dobrodošli u emisiju za Beograd. Dobar dan, hvala na pozivu, odlično. Dobro, utiče li ovo vreme? Drago mi je da ponovo dođem u ovu emisiju. Utiče li ovo vreme na vas? Pa malo. Malo, kao i na sve. Pa dobro, to je negdje i normalno. No, malo čas smo pričale u šminkernici koliko obaveza, koliko odgovornosti pre svega kada je u pitanju vaš posao i evo ono što sada sledi jeste predstojeći fest koji tekako zahteva mnogo angažovanja, tako, 24. februar. Tako je, počinje 24. februara i trajeće do 5. marta. Puno obaveza, ali kada je sve u sigurnim rukama, to je u rukama umetničkog direktora Jugoslava Pantelića, odbora koji vodi tu manifestaciju i Centra beogradskih festivala, ustanove koja je zadužena za organizaciju čitave manifestacije. Ne sumnjam da će biti izuzetna. Festival će otvoriti izuzetno očekivan film Emira Kusturice Na mlečnom putu i čuvena Monika Belucci, a festival će zatvoriti dugo iščekivani film Mesečina. Da, je li ima to negdje razlike da li otvara ili zatvara najbolji film? Sad, to je večito nekako enigma. Pa moram da vam kažem da je ovaj film izazvao veliku pažnju i da su se karte bukvalno odmah rasprodale. O kom filmu govorimo? O filmu koji otvara Na mlečnom putu sa Monikom Belucci, Emirom Kusturicom i Slobodom Mićalović u glavnim ulogama. To je i tekako bilo propraćeno u medijima, tako da verujemo da je i to poprilično doprinelo tome da bude veliko interesovanje, ali svakako ne sumnjamo da je u pitanju kvalitetan film. Osim ta dva filma, šta ćemo još moći da pogledamo na festu? Da, bit će puno premijera, 95 premijera. 95? Tako je, 95 premijera. Moram da kažem da će fest, pored nagrade Beogradski pobednik za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti, ovu statuetu dodeliti najboljem filmu u međunarodnom i nacionalnom takmičarskom programu. U trku za nagradu Beogradski pobednik za najbolji film, žiri ova dva programa nagradit će filmove i u sledećim kategorijama: nagrada žirija, najbolji reditelj, najbolji scenario, najbolja ženska uloga, najbolja muška uloga i najbolji debitant. Za najbolji film u međunarodnom takmičarskom programu ove godine se takmiči 14 filmova iz svih delova sveta. Među dobitnicima počasne nagrade Beogradski pobednik za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti ove godine i proslavljeni španski reditelj Carlos Saura. Ono što je lepo da se pomene da će Rade Šerbedžija 1.3. u 19 časova u Sava centru sa ekipom filma Oslobođenje Skoplja poklonit će se pred beogradskom publikom i moram da ne zaboravim isto jednu lepu stvar, da će 45. fest ispraviti grešku staru 3 decenije. Naime, i pored toga što je najavljivan za fest, sada već klasik Nikite Mihalkova Oči čornije iz 1987. godine nikada nije stigao pred publiku festa. Mi ćemo ove godine u okviru programa Fest Classic prikazati kopiju tog filma. Dakle, ispravlja se greška stara 3 decenije, ako se ne varam. U svakom slučaju, kvalitetan program kao i uvek, 45. po redu, već ne treba da napominjemo da je tradicionalan, ali na neki način beogradska publika to i očekuje. Koliko je teško opravdati poverenje koje je publika svakako stekla u ovaj festival? Pa teško je opravdati u svakom slučaju, ali grad svake godine izdvaja značajna sredstva. Ove godine izdvojio 24 miliona i samim tim je sva mašinerija i mnogo više sredstava koje je uloženo u realizaciju tog programa jedan onako pun pogodak i garant da će biti uspešan festival. Ali naravno uvek mora puno da se radi i nema prosto vremena ni za kakav odmor. Do 24. tog dana očekujemo verovatno u prepodnevnim časovima i konferenciju za novinare koje će prisustvovati Monika Belucci i Emir Kusturica. Eto,
Tako da će biti jedna atrakcija, da tako kažemo, u našem gradu. No, ne završava se i ne počinje sve sa festom. Mnogi premijere možemo da najavimo ovom prilikom na radost svih Beograđana. Jeste. U februaru ćemo imati 5 premijera. Jedna premijera je bila prošlog četvrtka u ateljeju 212, premijera Detroit. U petak je bila premijera u pozorištu na Terazijama, jedan muzičko-scenski spektakl. Zatim bila je i premijera u pozorištu Duško Radović, Aska i Vuk. Ono što nas očekuje do kraja februara je premijera u Jugoslovenskom dramskom pozorištu Don Juan i bit će premijera u Beogradskom dramskom pozorištu Pomoranđe za zbogom. Tako je. Moram da pomenem da će Beogradsko dramsko pozorište 22. proslaviti 70. jubilarni rođendan koji će obeležiti nizom značajnih događaja. Biće jedna izložba u foajeu pozorišta gdje će biti prikazane fotografije i kostimi koji su pratili dugu istoriju ovog pozorišta. Biće nešto interesantno ispred samog pozorišta, slično Teslinom vremeplovu. I ajde da ostavimo malo za publiku, da ih zaintrigiramo do 22. Da, ne moramo baš sve da otkrivamo, obzirom na to da nije ostalo još mnogo vremena, ali tako, da će brzo doći taj 20. No, kada govorimo i pominjali ste odlikovanja, ovoga puta vi ćete dobiti zaslužene nagrade, ali tako, u sredu bi trebalo da bude dodelo. Jeste, 15.5. povodom Dana državnosti, 2 muzeja u okviru Sekretarijata za kulturu, u okviru grada Beograda, tačnije Afrički muzej i Pedagoški muzej će dobiti počasne nagrade, a to je zapravo Zlatni orden predsjednika naše Srbije Tomislava Nikolića. Afrički muzej ove godine 23. maja slavi 40. rođendan, a Pedagoški muzej je prošle godine proslavio 120 godina postojanja. Iskoristila bih priliku da kažem da će to ordenje zapravo primiti direktori tih ustanova, tačnije dr. Marija Aleksić, koja je direktor Afričkog muzeja, i direktor Pedagoškog muzeja Božidar Zejak. Lepo u svakom slučaju da neko i primećuje da se u tim ustanovama radi i da one zavređuju pažnju. Pa često kada pomislimo ili izgovorimo na to da se o kulturi malo govori, priča i da se na nju uopšte ne obraća pažnja, treba da se setimo ovakvih stvari i da zapravo shvatimo da to nije tako, zar ne? Tako je. Ivona, recite mi samo još za sam kraj našeg razgovora koji su neki dalji planovi sekretarijata, obzirom na to da znamo da ste, i rekoh na početku, mnogo vredni, pa pretpostavljam da imate planove po 2, 3, 4, pa i 5, 6 meseci unapred. Odmah nakon festivala Fest čeka nas festival Kratki metar, koji je ove godine promenio naziv u Martovski festival. Novitet pored toga je da imamo novog umetničkog direktora, to je Boban Jeftić, inače direktor Filmskog centra Srbije, i prvi put se ove godine odigrava u Domu omladine, to znači da je Dom omladine izvršni producent ovog festivala. Nakon toga takmičenje muzičke omladine, pa posle toga imamo Dane Beograda u Moskvi i tako dalje, nove premijere. Svakog meseca u našim muzejima imamo stalne postavke i nove postavke izložbi. Kulturni centar slavi čitave godine 60. jubilej i svakog meseca ima, pored stalnih postavki, i muzičke izredbe i edukativne radionice i ostale sadržaje. U svakom slučaju, svi oni koji možda nisu stigli sve da zapamte mogu da se informišu na sajtu, je li tako, o svim događajima i dešavanjima. Da, za sada neka svi zapamtemo da pisat će se i bit će to onako propraćeno i tekako da fest počinje 24. završava se 5. Tako da zaista 95 sadržaja koje treba posjetiti, pa svako će naći nešto za sebe. Svakako, da. Ivona, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu za emisiju za Beograd i eto, ja se nadam da ćemo se viđati i dalje, da ćemo propratiti vaš rad, a Beograđanima prezentovati ono što je dobro u njemu, a ja mislim da ne postoji nešto što nije. Hvala vama puno na pozivu, svako dobro.
Poštovani gledalci, ja ću ponoviti da je trenutna temperatura u glavnom gradu 3 stepena, tako da ukoliko izlazite iz vaših domova i dalje važi da se toplije obučete, nemojte da vas nekako zavaraju oni topliji dani koji su bili. No, ono što sada sledi u narednih nekoliko minuta jesu reklame, a odmah potom reklama pogledat ćemo najvažnije vesti iz zemlje i sveta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. Onda nastavljamo sa sadržajem emisije za Beograd, interesantnim gostima i veoma interesantnim temama. Ostanite uz nas.